habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih membahas bab yang berhubungan dengan sifat sabar. Al-Imam Haddad menyatakan wa thalithuha, jenis sabar yang ketiga adalah as-sabru 'alal makan